Khasi tarik Risaw, St. Mary Secondary School Mawpdang, jingialam jong padar Sebastian Tirkey Sdb, ubadai principal jong St. Mary Secondary School Mawpdang. Sin nyngkong kalapulong ye Music, Arts and Cultural Day Mawpdang Parish. Rakhe kini sngi da jingthmu ban pynnneh bat pynnneh pynsah riti dustur jong jaitbynriew thain kiba kynthup Manipur, Tripura, Arunachal, Assam, Mizoram, Garo Hills, Khasi Hills bat Jantia Hills. Hakani sngi lai donlang Bah Heavingstone Kharpan MLA jong Mawpdang constituency kumukongsan jingi donlang padar Jeevan Lakra SDB Vice Provincial padar Barnes Mawrie Director Vendrame Institute Brother Albert Eldakar kinong hikai ki khna school ki kmi ki kpa jong ki khna school bat kinong sha khots ngobha. Lasdang ye kini program da jing play ka food and art gallery da ukongsan Bah Heavingstone bat bot sa ka program ka bagi khna school ki lapin ki sap ki phong da jing drive ki jing shat tan rai ba pher jing kren jong Bah Heavingstone ulaya ro ek jing la jong kinong penya jong ni ka school ban pynlong ye kini ka cultural program. Ulakin tiuru pengidei ban pynnim bat bot den ye riti ka dustur bat ru ngidei ban pynblin ban kren bet da ka tin khasi kat bangi dangla. Por kuplay yang ni ka greenhouse like ni jawa Khasi hamjuru kini ki blue house juniors ba present ni Manipuri dance bagam juru giwi kai pat ki house mo ki ban sibanta ha kini ka program kuplay ye ki rum ju bat kam don ka por sibon ban isong kat hangni ka kwa prat ban don dai ka taw trong giwi pat program ha ban leino hatin baladapkan dengan ketpok yang bagani ka program reksi ke music art and culture di kalong ka job kalong ka stunat bat ai sipun ka khobor jaki kena manta bat kamtam kilong din mandin ti abangi pun khat chapang kini ka culture kanu ka jaitbynriew property ka pam borom ini kepom tip yang lagi jong culture pun sien kelapan jado. Ikat mau na history babat chen beriu Roman kepa khaltam percaya ipom Iswa. Kalau sejarah ikibun tadi kiri percaya bat benta jado. Desi laplo kawai kita bakim boram yang lagi jong culture ini tip yang jong culture. Bat kibun bakim kita te penhagi juga mentah selum lang ini, but represent tu ini culture item. Jom bun teli state, box state jom kada east, tu Assam, Arunachal, Manipur, Tripura, Garo, but kiba. Ti hagini kan not east ni don kita bang perang rich cultures. Ti such bun natangi long culture program, ban pynnneh pynsah, bar juga por ban jaitbynriew. Ba ni don jong culture ke beruspa. Tingkan mau ke por ni don setkar. Te ba don kini ki pentek si jingi ki basam. Ki pun kini ki wepe jaitbynriew ki pet yamat. Makalong ke pair ha. Kalau unik bang pareng. Ti don we perlog ru untuk engineer pa gitu isi de po apa Risaw. Buang inga ba. Ang kan mau ba Shillong. Kan mau jensel. Kita ta kali ka riam ka pet. Kita isi benta na culture bangin pynnneh pynsah. Don ka por nam ta ka jibit jingbiang ngila bandam sem dai haba
don kita kalat ke basui hab de Assam ban penish partai dengan don kita kerjam ke baik ke ba compare itu ipat te kumjur ki pon shwa mo ngastal sibun ba la penjo penspong meresi kumjur kam spong hi ring stal sibun ba lang skol la susarong ba ya siapa penspong mata segi teng sutenat so kan nanti ada siapa penspong te kani re sibenta nak culture juga Khasi mencuai ke kisien Khasi pada ni kisien mungkin spong talai kayu ke cendri lai ki Khasi ki spong klatip ki Khasi shed bo bersama ki bo chawan ki pareng ki Khasi ki pong betlun shed bo te kata ke sibenta te kata dangem bo kamta dangem spong tu ding ting dei ban klat bata kata ke pada kam nam ta long dia bandin kadang bang pynnneh kita ke identity mo mentah ke don kita bang pareng ke identity crisis jipun jaitbynriew ko persen te badai sipang ke ketien ru nidai ban yele ban kat bana ban kan Khasi hoit po school po institute ni kan pareng ke museum instruction ke beker bos persen ke kat bana yele ban kan Khasi kisin Khasi na keren assembly balai ba kan Khasi kam sha pan pendung po ka schedule constitution te uchim star ruang badan ki daw tenrei jingsha kecing bisar ki start mot ba thokot Khasi pun padar banas Mawrie nisham ba kan Khasi ki te baros pa ba la benglut binadu ke por balawan ra ying ki dak de ki missionary ne po sendurem tingna benglu sidong nimte pakai ke daw pasukan dia kami itu yang kita Khasi itu mentah. Hakini kesngi layok ban pelat ya kakwat ke grammar Khasi bethamai do Bah Heavingstone balatho do padar barnes Mawrie. Teman tak ini beli lang kot. Snobhaven je tak bilang. Jadi minta kesngi try kat bapile minta kesngi kena golong kena jinx down ban
Tripura bagi ong the tin pareng journey of 1,000 miles begins with a single step. Kani trad sin baningkong gila bunus step baningkong mentag sngi. But man lam snem pynsah le kani ban pynsah tip ki culture jong ke notice inja mentag pi rukom pon jong ki ke uniform ki dress tip krapila UI ha ka YouTube nek ke kumno ki company ai jong ki. But ngitip ke roots negatif jong ke culture jungi ban nadangi bat ye kane ngin shalai sakmat nadangi tip lang ni pinmino kanu ka kini jingthmu na ke root ke tengrai terkan siap no hendra danget sa hakawe ke jaka tip ban kan sa seiso sipun kementa ke sngi ngan sa ai kublei Father Sebastian Father Barnes ban kiba ki penya jong kani ke school ban khot yangi ban tonlang ban mi ban to witness kani ka nice event kan kawin ko ban ai jing sngi pi kat ba pile le daga 100% nglaban ong ladingi 100% ngin sa job kanu ka kam jungi habangi krakot ngi ai 100% habangi le kai habangi shat kanu kam habangi le daga 100% ngin sa job hagani ka jingi jungi harikani ka jingle jungi thank you nga ai kuble sa sisi ni Father Sebastian Father Barnes bat ki piniai jong kani ka school ban khot yangi ban peit ban dolang hagani ka program jungi